Zdravo! Ja se zovem Dragan Zindović i dobrodošli na moj kanal. Ovdje ćemo pričati o Amazon Marketplace-u, a znanje koje ćete dobiti ovdje načelno možete da iskoristite za bilo koji e-commerce. Bilo da je to vaš sajt ili neka druga platforma. Prvo ću reći nešto o sebi. U trgovini sam preko 20 godina, a u e-commerce sam preko 5 godina. Radio sam uvoz robe, radio sam izvoz robe, radio sam veleprodaju, radio sam maloprodaju. Imao sam agenta u Kini, radio sam dropshipping, radio sam arbitražu, radio sam privatnu robnu marku. Prodavao sam na tržištima SAD, UK, Nemačke, Francuske, Španije, Australije itd. Imao sam svoje sajtove, a prodavao sam na platformama kao što su Amazon, eBay, Walmart, Wish i drugi. I sada sam rešio da sva znanja koje sam pokupio prenesem ovde vama potpuno besplatno. Sada, zašto Amazon? Pa Amazon je najveća svetska platforma koja postavlja standarde u e-commerce. I zato što zaista verujem da je Amazon jedan fantastičan način da ostvarite svoje ciljeve. Da li želite više novca, ili želite više vremena, ili želite da razvijete već postojeći biznis, ili da pokrenete neki potpuno novi biznis, sve jedno. Amazon može biti rešenje. Sad, da li je jedino rešenje? Pa naravno da nije. Ali može biti odličan početak. Ovo bi bilo sve u ovom videu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare, ostavite ih u komentaru ispod. Kliknite na subscribe dugme. Polećemo!